Bidasubirwaho rero umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge amaze guhagarikwa ku mirimo ye nk'uko amakuru atugezeho muri iki gitondo abitangaza. Kuri uyu wa mbere General Major Sylvain Ekenge Bomusa umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yahagaritswe ku mirimo ye n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo nk'uko byatangajwe na ASP, ikigo ntaramakuru cya leta kivuga ko ayo makuru cyahawe n'isoko yo mu gisirikare. Aya ni amakuru rero atugezeho mu gihe ku munsi w'ejo hiriwe haba ikibazo cy'amagambo yavugiye kuri televiziyo y'igihugu RTNC, aho yavugaga ko gushaka umugore w'umututsikazi bisaba kwitonda, ndetse akanavuga ko urwango cyangwa ubugome, ubwenge, icyo yita nk'ubucakura byigishwa n'abanyarwanda, byigishwa mu Rwanda muri gahunda yavuze ko ari ukubangamira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikorwa n'abanyarwanda. Uyu mugabo rero akaba ahagaritswe mu ye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru yari yakomeje kugenda avuga ko zasabye Kinshasa kuba yahagarika uyu mugabo. N'ibi kandi bitigeze bivugwa mu buryo bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bari bakomeje kugenda bigaragaza, ariko u Rwanda rwo ntirwigeze rurya iminwa. Olivier Nduhungirehe yavuze ati niyo wahagarikwa ku mirimo ntibyahagarika amagambo avuze n'ibyavuzwe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Undi muyobozi ukomeye wavuze ku magambo yavuzwe n'uyu mugabo n'uyu muvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Bwana Maxime Prévost, aho yagarutse ku byavuzwe n'uyu mugabo akavuga ko biteye iseseme, biteye ishozi, bitari bikwiye kuvugwa n'umuntu nk'uyu nguyu. Byatangaje rero isi yose kuri aya magambo yavuzwe, bikaba nka bombe yateye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bikagaragaza neza ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagazemo cyangwa ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda ivuga mu myaka yashize. Ibi kandi bikaba bisa nkaho byasubije inyuma inzira y'ibiganiro yari imaze iminsi ikuterwa, intambwe yari imaze kugerwaho by'umwihariko kuri Washington, aho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinyana amasezerano. Abakuru b'ibihugu bombi, Perezida Paul Kagame na mugenzi we Tshisekedi, basinye imbere ya Perezida Donald Trump. Hari n'abandi baperezida barimo Sebarundi, barimo Ruto, ndetse n'abandi batandukanye nka Perezida wa Angola n'abandi bayobozi ba za guverinoma na Perezida wa Togo. Ni ibintu rero bikomeye cyane. Yagize ati iyo ushakanye n'umututsikazi ugomba kwitonda cyane. Ni mu kiganiro Plateau Spéciale ku wa gatandatu kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuvugizi w'igisirikare yavuze amagambo ari kwamaganwa na bamwe nk'amagambo y'urwango no kwibasira igice cy'abantu, by'umwihariko abagore bo mu bwoko bw'Abatutsi. General Major Sylvain Ekenge Bomusa yabajwe n'umunyamakuru ngo amubwire ku ngingo bita ubwenge ikoreshwa na bamwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nko gusobanura amayeri y'inabi. Ekenge avuga ko ari ay'Abanyarwanda, by'umwihariko Abatutsi. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko mu guhindura umututsikazi ikimenyetso cy'umwanzi, ubutegetsi buteguye ubugome mu ntekerezo bw'ingaruka zirimo guhezwa, kwandagazwa, guca imiryango yo gushyira abantu mu kaga nyako mu buryo bigaragara ko yateguwe. Ekenge yarondoye ibintu bibi avuga ko bishingiye kuri icyo yita ubwenge. Avuga ko Leta y'u Rwanda yakigize umuco bigisha abana kuva ari bato kugira ngo bahinduke abagambanyi. Ibi yabivuze nta kimenyetso kibihamya yagaragaje, kandi nta muco nk'uwo uzwi wigishwa mu Rwanda. Ibyo Ekenge yabivuze bishingiye ku bwenge nk'amayeri mabi, yabihuje no gushinja u Rwanda ko rusinya amasezerano ntiruyubahirize. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yamaganye ibyavuzwe na Ekenge abivuga ingengabitekerezo ya Jenoside, gukorana na FDLR n'ibitero by'amabombe no kwibasira Abatutsi b'Abanyekongo n'Abanyamurenge. Leta ya Kongo n'igisirikare bivuga ko biri mu Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo, aho bashinja ingabo z'u Rwanda kuba zirizo
arizo zirwana zifatanyije n'inyeshyamba za M23 ubu zigenzura ibice bitandukanye n'imijyi mu ntara za Kivu zombi. Leta y'u Rwanda nayo ishinja Kinshasa n'ingabo za Kongo gufatanya n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bwa Kigali. Mu buryo budasanzwe umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yabashijwe kuvuga ku gushyingirwa Ekenge, ahita avuga kuri iyo ngingo ati uyu munsi iyo ushakanye n'umugore w'umututsi ugomba kwitonda cyane, ugomba kwitonda kuko baguha n'umuntu wo mu muryango we nka mwishywa we, mubyara we, akaza kuba iwawe kandi atari mubyara cyangwa mwishywa we, ahubwo ari umuntu uje kubyarana n'umugore wawe iwawe. Yabyara bakakubwira ngo hoya abana bavutse barasa n'abatutsi kuko abatutsi ari ubwoko bwo hejuru kandi ari ubugambanyi cyangwa ubwenge. Aya magambo yamaganwe n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari urwango adafite ishingiro kandi ashobora gushishikariza ubugizi bwa nabi, kwicwa no kwibasirwa kwabo muri ubwo bwoko. Gusa hari n'abagaragaje ko bashyigikiye ibi yavuze cyangwa se ariko babyemera. Bwana Bertrand Bisimwa, umwe mu bakuriye umutwe wa AFC M23 akaba yungirije coordinateur wa AFC, yanenze ibyavuzwe na Ekenge abihereyeho avuga ko igisirikare cya Kongo gihagurukiye intambara yo kurimbura ubwoko. Mu itangazo umutwe wa AFC M23 wavuze ko ibyo General Ekenge yavuze bigaragaza inkubiri nyayo irimo kuba muri Kongo y'urwango ku batutsi, yemewe, iteguye kandi itangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yongeye hati iyo ubutegetsi buretse amagambo abyinagaza ubwoko bwose agakwira by'umwihariko ku bagore n'abana, ntibiba bikiri ibintu byoroheje, biba birimo ubufatanye bwa politiki. Minisitiri Nduhungirehe ku rubuga rwa X yanditse ko kubera ibi byavuzwe na Ekenge avuga ku bagore b'abatutsikazi, yagize ati nagira ikimwaro cyangwa abigiriwemo inama n'inshuti ze zo mu burengerazuba. Perezida Tshisekedi vuba aha ashobora kwirukana General Ekenge. Ibi ngira ngo nk'uko twatangiye tubivuga byamaze kuba nk'uko amakuru atugeraho abitangaza. Yongeye hati ariko ibyo ntibikuraho ko uko kugana ku kuzimu kwa jenoside imbere yo guceceka kw'amahanga nko mu 1994 ari icyago gikomeye ku karere Rwanda by'umwihariko rutazigera rwemera ko amateka yarwo mabi yisubiramo. Umutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'ayandi moko y'abanyekongo nk'uko ubivuga. Mu byo urwanira uvuga ko harimo guhagarika ubutegetsi bubi, ubugizi bwa nabi, imvugo z'urwango, ubwicanyi n'ubuhunzi by'umwihariko ku banyekongo bavuga ikinyarwanda barimo n'abatutsi. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane. Amakuru azinutse atugeraho nuko tayari General Ekenge amaze guhagarikwa ku mirimo ye nk'umuvugizi wa FARDC w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yatangajwe na ASP, ikigo ntaramakuru cya leta, kivuga ko ayo makuru cyayahawe n'isoko yo mu gisirikare. Turakomeza gukurikirana iby'aya makuru nk'ibisanzwe hano kuri Pilot News TV, tubagezaho amakuru yihuse kandi mashya aba akigerwaho. Ndabakunda cyane.